Pemirsa kasus positif rabies ring Kabupaten Jembrana saya ninjam. Din pengawit bulan Januari warse kalih tali selai, kauningayang wenten 44 kasus rabies. Saking hasil uji laboratorium sampel otak hewan, saking Balai Besar Veteriner BPVET Denpasar, sampel inucap Samyan Nyinahang positif rabies. Manut data Saniprasida Kapolihang, 4 kasus positif rabies ring Jembrana, wenten ring ketiga kecamatan. Asiki kasus ring desa kecamatan Pekutatan, Suang-Suang asiki kasus ring desa Yesumbul, Miwah Posanten, kecamatan Mendoyo, taler asiki kasus ring Wewidangan Kelurahan Gilimanuk, kecamatan Melaya. Antuk nincap nyani kasus rabies Dinas Pertanian Miwah Pangan Jembrana ngelisang parikrama vaksinasi. Vaksinasi rabies sampun ngawit kemargiang antuk sasaran sawetara sama seulung dasa kutus HPR ring sejebak Jembrana. Pelaksana tugas Kabid Keswan Kesmafet Dinas Pertanian Miwah Pangan Jembrana IGD Putu Kastame Dawak Bude tanggal 29 Januari mausang ring pengawit warsa puniki wenten 4 kasus positif rabies ring Jembrana. Kasus inucap wenten ring 4 wewidangan sani matiosan. Wis kauningin anggan dani mapinunas majeng para petugas medik vet ring suang-suang kecamatan antuk dikelis ngemargiang vaksinasi. Den pos nguningayang.